Hi, hello, welcome back to my channel. So ni kali kedua saya buat intro. Kali pertama tadi I just realise yang kita orang pasang benda ni tau. So this one is actually for microphone. Tapi microphone dia tengah charge, so dia tak dapat detect any kind of sound. So I was like, it's okay, I can just do it again, right? So basically I'm already in my third trimester. And nurse pun dah suruh lah untuk pergi pack your hospital bag. That's the first thing. And then dia cakap macam ni tau, you can just pack your hospital bag first. Lepas tu dia cakap nanti you can still buy what kind of clothes you want for your baby. Sebab pack hospital bag doesn't mean you need to stop shopping. So I was like, okay, right. So untuk packing hospital bag ni, I did my research on this. I ada tengok Natasha Eliani, I ada tengok Tasha Najwa, I think. I pun ada juga baca dekat threads kan. So kebanyakannya dorang, I would say most of the what's in my hospital bag is quite the same actually. Cuma ada a few perbezaan in terms of keselesaan individu tu tersebut. Okay, so I'm going to show you guys apa yang I think I will bring to my hospital bag, and then I'm also going to tell you guys kenapa I nak bawa benda tu. And then kalau korang rasa macam korang memerlukan benda lain, then you guys can just go ahead bawa je benda tu. Okay, so first untuk hospital bag, kebanyakan sekarang kita menggunakan macam ni, plastik macam ni. Okay, so this one, yang ni I literally print sendiri. Benda ni boleh dapat daripada dapur je kalau korang ada yang macam ni tau. Make sure dia size besar. I think this one is quite big, macam 30 cm macam tu, I think. Maybe even bigger. So dekat setiap satu seal bag ni I dah tulis dah. It's not really I tulis pun. Kalau korang, again this one is if korang ada printer, thermal printer, the one that usually orang guna untuk print apa nama dia? Untuk print print stiker untuk kita deliver barang tu. So korang boleh je pakai benda tu untuk print, tulis je kat sini apa benda yang korang nak bawa. Macam tu. So first so untuk labor room, I list a couple of things dekat sini, which I'm going to go and take it also. Oh, by the way, I am currently in my baby room. In my nursery punya bilik. In my nursery punya bilik. I would say it's not really 100% dah siap, but it's getting there lah. Okay. So I don't think so I'm going to show my nursery room yet. Mungkin nanti once it's like literally okay. So for labor room, you need to have first untuk labor room kita akan masukkan pampers dulu. So untuk pampers ni I bought dua. Yang ni it's just like a sample macam tu. I bought Abercrombie, and also another one is Milk Brush Away Diapers. I'm not so sure sebenarnya sama ada dia okay ke tak, sebab kita kan tak tahu kalau kita tak cuba kan. So untuk Milk ni, this one I think kita orang dapat free sample daripada dia punya laman web. So diorang akan hantar ke tempat rumah korang lah basically. Okay, korang boleh cari dekat dalam website lah untuk cari yang Milk ni punya free sample. Untuk yang Abercrombie ni pula, yang ni kita orang beli dekat TCE Baby Expo. Okay, so pampers yang ni dia patut 1 pieces je. So dalam ni dia ada banyak. Dalam ni dia ada 10 pieces. So untuk labor room, we're just going to bring one. Kita buka. This is so small, very small. Okay, so pampers 1 pieces. Sekejap. Pampers, baju baby lengan panjang, kita akan bawa baju baby yang macam ni. Yang ni is dia set, dia macam baju-baju macam kimono tu, yang ada seluar sekali dengan baju tu, and dia memang lengan panjang. And best thing is that baju ni dia
tidak memerlukan mitten and booties. So macam okey lah kan, tak perlu mitten and booties kan. Tapi macam besar tau. Macam I tak nak buka sebab nak lipat balik. It's very hard. Macam ni. Dia tak adalah kecil sangat, tapi yang ni memang saiz newborn dia. Yang ni by the way beli dekat eBay up, dekat Shopee. Korang boleh cari kalau korang nak. So dia memang dah siap ada mitten dengan booties dia macam ni. So okay lah. Because I think some of the video yang I found, orang cakap sometimes orang memang akan bagi tau mitten and booties dekat dalam labor room punya plastic bag ni. Cumanya they realise yang the nurse orang tak pakaikan pun. So I think mungkin kalau kita, mungkin sebab baju ni mungkin dah ada mitten and booties, so mungkin I don't know, mungkin nurse memang akan sendiri pakaikan ke. We'll see how. So pampers, baju baby lengan panjang, and then kita akan bawa receiving blanket dan juga panties bag. Receiving blanket dia kita bawa yang ni. Yang ni daripada Fifi. Yang ni brand Fifi, tak silap saya. Is it? Yeah, I think this one is brand Fifi. Sebab entahlah, receiving blanket ni kan nama dia receiving blanket. So maksudnya bila baby tu keluar, sebelum diorang sambut the baby, so by right they are going to use this one kan, macam tu kan. So maksudnya kalau baby tu tengah berdarah ke apa ke kan, then kalau diorang terus sambut dengan ni, then nanti benda ni akan kotor. Macam tu tak pasti, tapi macam tu lah fahaman saya. So baby fikir macam nak bawa yang cantik macam takut pula kotor. Okay, untuk panties pad untuk mamis pula, yang ni I wanna try brand Sally ni. To be honest, tak pernah try. I usually only use yang Vortex punya tu. Cuma this one nak try. So I think I'm going to go with this one. Also the same thing juga. Kita cuma akan perlu satu sahaja. Okay, sebab this one is in the labor room. So satu saja dah mencukupi. Okay. So labor room dah siap. Oh, by the way, my go to hospital bag will be this one. Rasanya macam mungkin pernah kot tunjuk, tak sure lah. But this one beli kat TikTok je. Harga dia quite cheap, I think. It's not really that pricey. Okay, next one we go for extra baby. So untuk extra baby ni we need wet wipes, dry wipes, baby towel dan juga baby extra clothes. Okay, ambil dulu. Okay, so kita dah ambil barang dia. Yeah. So kita memerlukan, so untuk wet wipes ni I'm going to use Abercrombie juga. This one is not sponsored by the way. Yang ni memang sebab kita dah beli benda ni banyak gila masa kat TCE Baby Expo. So daripada kita membazir, so sorry. So daripada kita membazir, ni Abercrombie ni kita bawa je lah. Tapi cukup tak? Mungkin tak cukup kan? Kita bawa yang besar. Kita bawa ni. So untuk everyday basis, we are going to use both. Sebab dia murah and dia banyak. Tissue we don't have stock yet, so nanti. Baby towel, this one from Mel, this one daripada Baby Shop. Lepas tu baby extra clothes. Untuk baby extra clothes ni tengah fikir nak buat masa tu. I have dua baju, lengan panjang macam tadi dan pula lengan pendek, tapi this one is very soft. Yang ni je nama Yobo. So I think we go with this one, I think. Yobo. Okay. So tu je untuk baby extra. Cukup berlakut tak tahu. Ni is just extra baju, extra towel, extra wet wipes. So yang ni kita letak dulu kat luar sebab dia ni. Okay, and then we have going baby. Untuk going home, kita kena ada pampers, baju baby yang panjang, mitten and booties, topi, receiving blanket. Okay, so kita dah pack dah untuk going home baby. So basically kita bawa pampers, baju baby lengan panjang, mitten and booties. Yang ni sebab dia sekali dah, topi, takut kan, tak tahu lah, rasanya macam tak nak lah bagi dia pakai topi. Receiving blanket yang ni I ganti dengan, okay,
Lepas tu untuk barang mami, barang mak dia pula, this is the list. Okay, first kat sini we have disposable breast pad. So disposable breast pad ni dia penting if korang kejap kita kena ambil. Okay, disposable breast pad ataupun disposable nursing pad ni yang ni penting untuk korang ada, sebab kita tak tahu bila the lactation is going to start. So kita perlu bawa benda ni untuk mengelakkan daripada sebarang insiden baju-baju basah berlaku. Okay. So yang ni kita kena bawa 5 pieces. 3, 4, 5. Oh, kecilnya benda ni. Dalam ni ada 30. Tak tahulah. Adakah 5 ni bermaksud dalam ni cuma ada 1? Dalam ni ada 1 lah guys. Dalam ni guys cuma ada 1. Kira kalau kita nak pakai untuk 2 belah, kita kena bawa 2. Itu maksudnya tak boleh bawa 5. Nanti tak cukup. Kita kena tambah 1 lagi. Kita bawa 6. Tahulah. Mungkin terlebih. Tapi it's okay. Lebih baik kita terlebih daripada terkurang. Okay. Next thing kita kena bawa is bag ni. 3 pieces. Wahid is ni. Okay. And then kita kena bawa collector. Yang ni is optional sebenarnya. Cuma for me sebab I am planning to breastfeed my baby. So kita mungkin akan start dengan mermaid and everything. So kita pergi ambil dulu the cholesterol collector. Wait. We are back. So cholesterol collector ni I bought daripada Muso Official. I'm not so sure, tapi I think for starters I'm just going to put inside here. But if let's say dalam tempoh third trimester ni kalau perlu, mungkin akan buat keluar. Sebab tak tahu. Okay, stocking nursing bra towel. So first kita masukkan is all of the disposable things. Panty stand, breast pad. Lepas tu cholesterol collector kan ada kat atas. Socks. So socks. Okay, this one. Dia patut bawa socks yang dia macam ketat tau. Ini kena panjang. So this one dia tak adalah panjang sangat, tapi okey lah kot ni. Dia patut bawa stocking yang tebal, orang cakap. Yang macam winter. I do have it. Cuma my socks dia dia tebal tapi dia tak ketat. So supposedly bila korang pergi hospital, orang selalu cakap untuk suruh bawa stocking kan. So stocking yang korang kena bawa is actually stocking yang tebal and ketat, which is very different dengan winter punya socks. Sebab winter punya socks dia memang tebal tapi dia tak ketat. Dia jenis yang very very stretchable. So this one dia tak ada panjang sangat, tapi dia memang quite tebal dan agak ketat. Oh, apa kena pakai yang ketat? Sebabnya kalau korang tak pakai yang ketat, macam mana dia nak pastikan darah tu mengalir macam tu kat kaki korang. Okay, so socks is in. And then kita kena bawa nursing bra, towel, tudung sarung dan sebagainya. Untuk nursing bra pula, I beli banyak by the way. Sebab I think macam bila kita tengok dekat TikTok, kita ada Akarana, kita ada VTT, kita ada Autumn, kita ada Shapee. Banyak sangat brand lah. So I bought one for each of the brand. Akarana I dah ambil, VTT ada, Shapee ada, Autumn ada beli. Dan even yang macam biasa-biasa punya brand tu pun ada juga beli-beli sikit. And I did try and test first before I pakai. Before I rasa sebelum I nak beli banyak kan. And then for me I think VTT dengan Autumn. VTT dia nice, tapi VTT dia macam macam mana susah lah nak cakap. Sebab dia punya bahagian hujung tu dia tak ada grip. So bila tak ada grip, dia macam I think like as time goes by, yang VTT punya brand dia akan senang untuk kendut. Itu untuk VTT lah. Lepas tu untuk satu lagi is dia punya padding. Besar padding dia. Sebab kita ni bila kita pakai nursing bra,
we don't know where is our going kan, kanan kiri. So kalau korang ada beli yang nursing bra yang memang dia dah dekat situ, tapi biasanya most of the time shape dia akan jadi macam ni tau. Nursing bra yang I think it was VTT, I think shape dia macam ni. So dia macam nursing bra tu bulat kan, so dia punya padding is only around here. Macam tak best sebab macam tak ada bagi extra security. So bila I beli some of this brand, I think Autumn is macam okay. Autumn is kind of Shapey punya nursing bra, tapi Autumn dia lagi cheaper. Kalau macam kita beli especially waktu sale 10, 11 macam tu, kadang satu bra tu dia boleh jatuh sampai RM30, which is almost the same dah macam VTT. Tapi brand Autumns ni sebab dia punya padding is quite big, and then dia punya sizing pun is quite better I think. Kalau untuk Akarana pula, okay, Akarana dia okay, tapi dia punya kain dia, kalau korang comparekan dengan VTT, kain Akarana dia slightly lagi nipis berbanding kain VTT. So VTT dia punya kain dia sama macam Shapey, sama macam Autumns. Tapi VTT ni dia macam as what I mentioned lah, dia macam a bit like senang kendur sikit lah. So that's why the best one will be Shapey. Tapi Shapey is very pricey, so if you ask me, I'll go with Autumns. And I do have quite a few jugalah for Autumns. Now we are back again. A nursing bra, so I bought nursing bra already. Tudung sarung ni I think later kot I masukkan. Kain batik is this one. Yang ni I beli dekat TikTok. Dia dah ada getah dia ni, I wouldn't say dia tak adalah ketat. Macam okay lah, nice lah. Dia tak ada ni tau, dia bukan jenis yang macam yang kain getah tak ada lipatan tau. This one dia memang ada lipatan macam ni, see. So yang ni kita akan bawa. Yang ni korang pakai dekat Watt lepas je korang dah habis bersalin. Sebab sepanjang my pregnancy ni, I did got admitted to the hospital for one time kena admit masuk Watt. Another one time tu dia just somewhere dekat emergency. So masa I admit dekat Watt tu, I realised only on my first day je diorang ada sediakan the kain tau, yang kain hospital yang kena ikat tu. Masuk second day kat situ, diorang dah tak ada sediakan. So macam it's sangat tidak membantu sebab saya tak ada plan pun nak bawa kain batik ni. But yeah, rasa macam tak minat lah guys, kecil. Apalah, benda ni kita masukkan je apa benda yang perlu. Tinggal tudung sarung, lactation, massage dengan bengkung. Okay, so bengkung ni it's a KIV if you ask me. This one ada dekat Natasha Eliani, dia bawa sebab dia cakap this is from her experience. Lepas dia bersalin, dia cakap dia akan rasa macam we have excess skin on our tummy, in which excess skin tu dia menyebabkan kita rasa macam benda tu dia macam terjatuh. Faham tak? So sebab tu lah dia cakap from her experience, it's better untuk bawa bengkung yang quite senang tu kita pakai, so that kita punya excess skin tu dia stays on place, which I think is very smart by the way. Like, faham tak? It's very smart. Tapi my bengkung is still inside there. Same goes with my tudung sarung, towel, yeah, I think those few things lah. So yang tu nanti kita akan masukkan, but this one is for mummies, which tak muat by the way. Kena cari yang besar sikit. Okay, the next one is for toiletries. Dah mengah dah guys. Okay, yang ni I think I'll go and bring the travel kit ni dulu. Sekejap, kita pergi ambil dah. Okay, so untuk toiletries kita akan bawa travel kit Bidara. Yang ni beli dekat TikTok, I think it was around RM20 plus. Sekejap. Yang ni pun teracun juga dengan Natasha Eliani. Natasha Eliani, if you're watching this channel,
Thank you so much for your guidance. So kat dalam ni dia ada aromaterapi. This one is minyak. Tak tahu. Ni shampoo. Ni macam mint tapi bukan mint. So dalam ni dia ada gel mandian, shampoo, dia ada air semburan daun bidara, ada balm, and also ada minyak juga, minyak aromaterapi. Quite nice. So this one is for the toiletries. Bawah ni balm dia, ni minyak, yang ni air semburan, this one is shampoo, this one is dia punya gel mandian. So korang boleh bawa if you guys want to. Yang ni is especially good sebab bila lepas bersalin kan kita quite sensitive dengan everything that's happening in life. So yes. And then berus gigi, ubat gigi, I think that one is KIV. Pencuci muka, getah rambut, minyak angin, nipple cream, and also deodorant. So this one is the nipple cream. I'm using Palmer's. Yang ni korang boleh pakai even right now. Cuma for now, alah tak tu. Kita Rasa nak pakai, but then I was thinking nak pakai sekarang ke macam tu. Because I'm the first time lah. Everything feels like the first time for me. So, tu je. Minyak angin ni semua, I think I'm going to put it in soon. Not now, I think. Sebabnya, kita kan pakai sekarang guys. This one is the bengkong by the way. Yang ni bengkong Razoa. Kalau ikut Natasha Eliani, wow. Dia bawa bengkong from Alif Shukri. And I did check Alif Shukri punya bengkong tu. Quite nice juga sebenarnya. Cumanya tak ada beza pun. Ya. Tak ada beza pun. Cuma yang ni sebab I don't know, I think I look at it and I was like, oh macam bagus pula benda ni. Dia still the same application, which is diorang pakai benda ni. Dia pakai yang this apa, tarik-tarik kind of thing. So I think it should not matter. So I bought this one. Oh, yang ni sebab dia ada size. Sizing dia is very different. Yang ni size L, XXL. Dia benda ni korang nak beli, korang kena cari sizing tau, sizing dia. So kalau korang ikutlah berapa berat korang, jangan ambil berat ikut berat korang sekarang waktu korang tengah mengandung. For me, I kind of like tambah tolakkan sikit my berat. So I did see the minimum, I think it was around 65 something. 65 I think, which is roughly around my berat before I pregnant. So I took that in mind and I was like, okay lah, kita ambil yang ni. Semua barang ni kita akan masukkan. Bengkong ni should be dekat dalam ni. Macam tak muat. So maybe I'll go and have another one. But first kita masukkan dulu apa yang kita dah pack. We have the labor room, we have the baby extra, we have the going home for baby. Macam tak banyak je barang baby. We have the bengkong and we have for the mummies. Okay, berat juga guys. So and benda should be fine I think. So at least kita ada juga. Okay, alright. Oh bag tu I bought sebab dia ada ni. And I'm still waiting for my diaper bag. Yang tu diaper bag tu I bought from sometime. I think macam ramai gila orang pakai bag. And I teracun. I've been thinking for a couple of months already nak beli, and macam daripada fikir I was like, I think I will go and still buy it. So I did. So yang ni is for kat belah tepi ni. Kita masukkan senang. Takut dia hilang. See, it was very nice. Okay, the other things is that jangan lupa bawa telekong. Telekong ni sebab bila dekat, benda ni depends lah korang bersalin kat mana kan. Tapi bila dekat sana, usually nurse memang akan bangunkan korang untuk solat. So good lah, sebab dia akan bangunkan korang untuk solat kan. So I bawa telekong. Lepas tu satu lagi benda korang kena bawa is actually 10 pieces of extra baby diapers. Yang ni I'm going to use all of this. Mungkin I akan masukkan dalam another bag later. Nanti once the complete, nanti maybe I go and show you guys again. Nanti then put it here. Oh,
first I wanna bring this one tau, yang ni sweater. Tapi macam tak function kot sebab dia quite big. Tapi I suka tau kain dia. This is very pricey. Yang sapu tangan. Tapi benda kecil ni I think I'm going to put it inside the diaper bag, which masih tak sampai lagi. So kita tunggu benda tu sampai. Lepas tu we have this one. I think mungkin dalam diaper bag juga, because dia macam kecil, sesuai untuk travel. Oh, yang ni mungkin diaper bag. This is No Rinse Nappy Cleanser. I tak tahu apa bau dia. So that's all for today. I hope this helped you guys, although it's not as informative as other YouTubers I think, but I try my very best. And then I do realize that I think kalau nak literally bagi fullkan benda ni, mungkin I need to wait up until I dah fullkan semua, then baru I show you guys. That might be much better. Okay, tapi by the way, thank you again for watching this video. If you like, thumbs up. If you don't, well, at least you're watching. I hope you get something from this long video. And then kalau korang ada rasa macam maybe there's a few tips or tricks that you want to share with me, especially in packing the hospital bag. Mungkin ada benda lain yang mungkin I don't know that maybe I need it. So korang komen je kat bawah. That's all guys. Bye bye. Thank you for watching.